Adon pra phau tam kinong bu tunga ngan sedang nak terkadau hadu mentaam ngang suong balingas ngap pia penon kam maklai ke bor ke ikhtiar pidai opposition ne pidai ruling party ruam respect iwe namar yau tei opposition ru de bala jet ke pajba amdei thi kilong ruling party ba phin penon kam baklai ka bor ke ikhtiar palak put ya ka ka bangi ki pajba ngim snotan nak terkadau em ngangan ungi phi bro kata ngande wa persyak surkar henry ka jing syaliang jong kani ka party MDA ne ka party NPP ya ki high level ka penlong yangi kirit kiriane bangkiu kajing ing nation rong henry wala kataru ngiburam yang tersecapai ba tangba lucky charge te kamu no compromise tear gas no compromise kata ngalaong lupa pilih palat pot hisdang syuam de kerana ketien biang hisdang hiam te mata kamu hisdang nakading ngin le sendandak batang nang terkadau ngang suong ipi yeke ba phil ale ro kata lapun lupa kan sabthai ko gesni bat nang ni sakmat ni kamut phikwa balik manipur nakan ma nang terkadau phidi semuthu phisngu phisngu khan bodon kita di bodyguard yeke pulet nyem daw ye handrai bar khoi ki but scientist new ki ba phi ki politician phile ni jalajungi phi khen thik kum kata ka personal business jong phi yak sensia kada kata te ka bomla banlong dali leiru pidi man sotho bahake yes sotho ni respect iwe mo pi phong uniform respect ngaru pa ba respect ifi handrai pi panon kam bakla yak bor ka ikhtiar tan bakan to manor mano uhes pa uhes pan lani utau politician pidi man sotho ngan ong ifi pendam ngi ki badok kinong bala kinong rap kinong kendongan ngin tangsun bakading ni dalam kerja ngangapet ye to protes hapo juai o sitai sport jentia ide aku nok hane kita ki pekerjaan ni sri siman ne kiliti asnan ya katoka tangba kita ri komplain ni kram tu balik dolar ite kau mage ya ni ya chuk na perkai nak terkadau lada pia protes ni pia persyak anu konor piaban pediang lada pi video nong persyak juga ngapan pediang namar pi video nak bos untuk ngang don bos untuk pimla balik jubur pimla itu ban penting persmi jeno ino kani kali geri sensiapa ba ngidon le ka jong ka hok bangin protes amde dak balik ru cloud pile ru cloud hato piniat na benen ni piniat nang perkai ne dale kali yang sakiwei kiba pi pile bom dei mentapi ong long kibas mil dale ma pi kalong baba dale mangipat kalong bas mil kata te ngimla ban pediang dalile pidi man soto atau kalong tumi kabaya nanti hadu bakada senda kai ke banjai ki kai ke jingket kli lada ni sorkaran dia kadi ke babah balik ke pakule untuk balik ke yada tangiki balik ke miada lang bro Aryan pimdai ban pensyet bat ban waratma kamut ya ka ke bapila bam kamut sol kata problem handrai ngan ong ipi nangkong hindai ngang suang bei pa ba bar khot wale ye kulit ginoi kulit ra syarut kriak syarut pi la ka jong maduti hendrai ngili kentang himangi na ye yakini polisian barokhat ibodan na kini assembly ha kata ka por pin sa sotho ha kata ka por pin sa sotho ka ka bor ka ikhtiar jong sensia pa ba namar balai urang ba sinong usim ulengdo menteri barokhat deba jet ni pa ba WMDC deba jet ni pa ba waliram bakla yak sensia kada wa ken kum ka kam khai ke jopi himet ya ka kam sensiar kadar kadai ka kam kentang ka ba phi pin namla panca syrian lalu baru spa na bodok film bisyar bibit biang pin namla bane dak ka wei kelenti ka ba tang ma philayo tangka kemut pin syariang ya ka badai hok ban ai ru pin namai tang bodon pisa kemut pin chimun jor syata ka ba ma ban nak tela film sotu ha Syarai dia tentang abangang i gini sanyon dei. Tang ba buan hi ki pa ba jubri nyutram. Kita big kaplia adu kata.
ya ka khendau ka siap ka bagi kidon kim ju benu handrai mantan da kila dab jet bakla sa protes hadian kadon jemut kak thang masih ngah ban keren kumru pajba namar abangang yu im to nei basale untuk ki khlung khna ki kan thai nakta dau ka nong ro jing ki nang ni sikmat imde shu pansya ki long kmi badon ki khon ki ban mi ki dingla ngakan tui pi barokot adek sang balang eru imi perang ba yap iya perang ba nakta dau kadang yap katalong dong mledei tang balada kini politician kin penong kam maklai ka bor ke ikhtiar ngimde shu benang ailan namar ka khendau ka siap jungi ka salut hendai ka jingi onong kan long be tangi kini buru bodon ka bor nak terdawan melalui ni ailat mentam tekmut kini hakoi ka por ni kin syong be nak di jungi hirup ba kana lalu orang ang persautu ik buru jungi kinong la mesautu hendai tang ka we ngang song ipi ni hati le ka tiksta ladang ngi ya kelti badai lada ubrio penwit ni ha ya hendai lada ubrio ukuran nak akor ka buram ngiru ni haban soto ban buram le buram mar klian hendai lada ubrio umburam ngi ngindon kan buram iki pide wiwe ngemi thu nama gading siapa dah pithong uniform pidon gun pidon suloi pidon iai pimla mentonton kam bakla i kabor ke ikhtiar tang bakan to danor dan dari pide kumta kamut kajing im jo pir kam singan mo pide masno thu nak takada ba dipulat me khariya ni borobor ni isilor tang ban bom mi kibriula jam namar banging im jo pun phai kala namar ngi perkhat te bari produk persna handai dalau kakpot kalawan makliang nei hak tak por nei bantre kam sokar nam tresu kam pulit kam force pinam tresu na terdau ki dibun smoto maburam ya kesur ju pai ba ada timburam kesur pai ba ngang ong pi kolong bama ba ketinggian ko kolong makliang kam dik masuk kini ki politician ni borobor ipunong kam bakla kidong be prabri ulajong ha pitrai bangang menjurus tak sei pulit ngang respect ipulit tang makan ni ke jingle bakra kidan ipulit le ni peniana tu bodon gan hane perngan ni kiri pada kato kri go bakla kababakla finle anto yuru pada uri upai ba uri kunra jongpi namar langba ka tax basio mangi kiri pada pio tulok nak tra pulit MLP mo pidi beni sungtu ba ikani langba ka jing lute jong government nangi pisayo tulok himde penong kam baklai ka bor ke ikhtiar tang bakan to ti politician mo pide ben soto e kata I kamot luten kiring nangi ke rupat ba handai ni ke rupat ba king kiksau pilsiat ini kiksau ka bom la ban lom ngtau da perkhat bah ngapar soto e kani namar di pening ni ke rupat ba ni phiro phinam ala je to ha hapo bihar le kunto ke rupat ba le andai Kimdon kata rajin tiang yang kipulit, hendak kipulit lu kim penongkam maklai ke bawah ke ikhtiar. Orang politician siap ni lupa baru siap deh. Ani man kapor bi penongkam maklai ke bawah ke ikhtiar. Kapom lah banlom, kapening kene. Jadi masuk tu, ada pihak kam sarkar pidi bendon ru ke disiplin bor soto naladi. Hendak tang lai tulap kemudian pak penyiap beri penyiap kata kapom lah banlom. Pilih apalan. Mana isi, lada ketua kajing le ni kajing jiki kajing protes. Dion pet habab hipet ya kata kajing kita kinong persya bar kinong persyan public hearing kamu pan pen urlok be ya to je temu je hem skap yu show ya kata kajing persya jung kita ki ba persya kamu kajing mut ayu nak kata ayu bagi persya hem skap show ya kata kasur jung ki kamu di demokrasi gari siapa ba pinomla balik jubor justi ya dia tak public sibon public jarmo kemet